Kako igramo? Kako igramo? Pratimo i teniski meč polufinala. Novak Đoković, Fernando Verdasco. Prvi set Verdasco riješio svoju korist sa 6-2. Cela ekipa se skupila, samo nas pobjeda zanima. Za tekmu imamo se u šteku, popit ćemo piva reku. Neki će se napiti, mnogi se nervirati. Svi ćemo navijati za naš tim, za naš tim. Idemo, igramo, ima da iskazimo, dajmo, palimo, pobedu da slavimo. Idemo, igramo, ima da iskazimo, dajmo, palimo, pobedu da slavimo.